Kebalwan niya yung Pampanga, alimuking manyaman na pamangan, nune ka rin mialiwang beauty pageants, nung nuka rin akiting lagu at kabyas nandareng kaya katamong mutya at lakan. Dapotan niyan Domingo, March 3, king syudad ng San Fernando. Aliwano man ding rinampa para pakit ang karelang legwan. Kaya beren karelang handlers, binidala kay ligligan legwan, deng pakagayak kapati-pati. May gitlan dinalandeng mikyabe king midaw na National Young Bird Show. May nibatla pa rin ngayop at den karelang glam team king miyayaliwang lugar keti Pilipinas, kalupan na ning Ilocos, Pangasinan, Rizal at Tarlac. Kwento na ning handler ay Melchor Cruz, biru ing pamagsadya para king pageant daring pati-pati. Ang pagpiprepare nito, siguro mga 3 months para may perform mo siya ng maganda, yung mga ibon na yan. Ang in-expect namin, makuha namin yung pinaka-grand prize. Metong nemang karing making judge king bird show, ing kilalang lantern maker ay Eric Kiwa. At kalupa na naman ning ligligang parol. Atin lang guidelines at tutukyan king pamag-judge karing kandidato at kandidata. Bali kasi per breed at ita kanya-kanyang standard at tutukyan. Point conditioning na kailangan well-groom lang, malinis na, alalang puto. Wala mo, happening beauty pageant na rin fancy pigeon. Kaya daw papakit kung mga nakalaguan po ang kasanting. Kaya lang groom, mga ano lang i-present ka rin judge. Kailangan makatrain lang rin kayong cage na malikot, dahil sila talakan. Masaya no man kanureng mikyabe, uling midi na lang pamakitagon ang makapagbanding kabang i-enjoy ing karelang hobby. Yung mga tropa na sa iba't ibang lugar, magkakasama. Ayun ang mas enjoy sa lahat. Makikita mo lahat ng tropa na sa iba-ibang lugar nagmumula. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.